ابراهیم شیخ ولگل محاضره چالکوانی مافی مروبان تبخیر هاتیه مامست ابراهیم سلام رئیس جبو همو کسی ما تماشا کن سرونو تیوی. بله مامست ابراهیم چما چونا کوچبرین عفرین سکنی راستی يعني بشتي او ركفتنا بستو نهي مهيتشلا و مديد سيكر وان بريكاتن در دورا 1500 مالبت بيتر وگرين جي واري خو لي حتى نهاجي ام دبينن دمك يعني دريجي دا جبو كروان چاران اپنجان بريكاتن حضرتي واحدن كرن لي تز آگاهی دوی او تنن حاطن هم جن عالی بن جبو چه سکنیه يعني عالی لوجستیک او عالی يعني اولویه تشتي زلال تنایه لی تشتي امکانن يعني وقت شپاندنا مج هندری عفنی را حتى نهار راستي ام دبين خلق ما بدگرن راسته بس او کسین عربین هوردال و داره مانه يعني برسكريكين وان خلكيرا مالي خلكيرا دستي واناكن يعني حتى نها دهندري باجر عفرين طيبات مبادئ جديد جفينك هات شيكرين تيم السلوكاتيه دكتور مصطفى عبدي وهنك رسبيين حرار الشرقيه والجيش الشرقيه هذا بيتريج دافرد ديرزوري ومياديني ودافرد لنا يعني جوارا قوتنجي لازم اف مالي خلكيه وان رادستي وابكن وجبوه حتى كوشبر وقرن لدمك جدان وانا حتى جوارا قوتن يعني بانزروش لازم مالا فالا بكن حتى نها ام دبينن او لفو تفجر دندر عفرين دا ايم حالي خيه تجارتن چه نبيه بيتري او كسي مال كرداد مانه يعني دمك وي كوچبر ود گره بحثا باجای دکن دخوازن يعني یا باجای یا جي امنادن دوردا گلی هي راستي بري بدست كوميتيا ابوري بي لجنه اقتصاديه بالعفرين لك هول لجنات راكرنما شنو بلديه هي شرادري گليتن نفساندن لی باوی کی پر گراند مشه حتی نهاجی ام دبینش برویشی یعنی هاو یک صدم من از دبیم خلق حتی نهابه کی ونگری. بله مامست ابراهیم از بارم حاضرتی جکاروان چارمین دهات کرن تو بخوشی یک جوان کسای گو لسرت همار کرنیت سکنه کمبندا عفرین جی الباجر قامشلو وکناوند لسر بیکت سکنی گرگ هاتو ادی کاروان چهارمین بریکت و چند مال باد بن لگوری و برای هجا ببورین از نه اندام و کمیته جبو وگران کوچپر اینا از کار من از چالکوانم بله مامست ابراهیم یعنی استخواستم به یک شیرو بک لی کمندا عفرین لسر به یک سکنی لی مگو وک آگاهی دنوا دست تده چقاس الجوريته اري راست هجمار وان يعني قال لك هذا نفساندن دهندري حسه كده بيتري 1000 مالبت سجلاندن هاد نفساندن لقامش لنا هابكي در دور 1200 مالبت سجلاندن العمود بيتري 7 مالبت هاد نفساندن ها دست مالد اكاسين هند مالاد مان قامش لناوي وجه نفسينن يعني هجمار وان رو نكيم تري 1500 3000 مالبت مافرا حسكي وقامش لي وعمودي ده اي قاتل نفساندن حاجتي وتنكرن بله مامست ابراهيم ام بحثا عفرين بخبكن او کوچبرین گو وگریان تا بحثا وان کر تا گوت عربین هاورده حتی هاد مالی وان دا آسیمانه دوزا چت کن حتی گو اف عربانا درکوین یعنی چه جواره به پیشکش کرن حتی گو درکوین دعوا گو جاره کدن خانیان بفروشن خلکی وان یرسن دوزا پرات کن دوزا خانیات کن چنه داخوازه وا چنه يعني افراستي استانجي الهمبر كوچبرات دين وبردوامي وجي حي سالنا يعني جدم برد جدار نتكتن هاجي ام دبينن غارتنا ريفبريا عفريني ام دبينن او الامن العام رادستي يعني امن رادستي وبيه هنا كوم تشكدار كيم بينا ل او عربين حوردات وداري مانه يعني عسي مانه مالي ولاتيان دان درنا كفن افجي يعني ممكن بيشن
ما بستكي حمو خلقي مي ودگره جبو گوريا وگر حسان ببي جبو گو كشبر نبين الجي كشبريه او ريفبريا و دفري هري معفرين يعني هرو بربرسيار اركي خبكي واكسين عرب ودار درينه جبر قترو حجة وان نينن جبر هرو لهندري عفريني عرب دير زوري ودرقة ودفر الدن بياديني بمينن جبو حمو سوريا بيشتي حشتي ما هي دود ديان ده 2024 هات رزقار كرنج رجيم سوريا بري ورجيم نن ها احمد شرع وحمي هف كسي نرو دبيجن ابنكم فجر جي واري خو اف الجيرين بحكمتي بين آد دیان پشتی او شر داوی ما برای هزا قصده و حکمت سوریه او ارتش سوریا دمکی و فصائل گریدای وین هاو دفرن درزور و رقا و طبقا حمی رادستی حکمتی بین یعنی جی وان هات ازگار کرن هگر حجت وان قصد لوی دفرن نما جبوتش نامین اف تی واتای و عاجز بینک و ریوبریه هندری عفرین دا هیک او عربین هاوردام وانه پرانی دستی وان خوینا دهنه لوی دفره نکا وگرن جبر گسوج کرنه بحقی خلقی خو و کسانی پرجی آلگیری داعش بین هفجي الفيري خد كن تجارات خد كن هندري عفرين دو مالي خلقي تلان دكن وعيني وقت داجي يعني امكانم ببيجن دخازن للسر و تشتي يعني جهارتنا ديموغرافيك بسبتينن لي تخمينا من داجي هف تشت بردوام ناكي دركتن ادار كفن يعني عليك دموج دي سباوريا ما بريفبريا عفرين جي هي اي ارجي اي بكن وخلقي عفرين جي روسبي عفرين جي سر ساكن مجلس ويش راداريا وجي اركي خدكن يعني بلكي ام دبين شي وايكي جرانه لعاجزتي هي لازم جوي باشتر با وكروانه مجي حمي جرك وغريا بنو بله ما مستر ابراهيم ام بين بحثا او ندركتنا خلقين عربن هاوردا مي بيجن بكن او بدافع دولتا ترك وحكومتها دمكي درنا كفن يعني وكه هالوست شخصي دبيجه ام درنا كفن دنكي تبر برسوتا نزل البيت نزل البكي ببورين ما مستر ابراهيم عربين جو قدمالي عفرينيان دا آسيمان دا عفريني ده يعني بداخوازا حکومت دمکیه سوریه و دولت ترک درنا کفن یعنی وان جوار گوتن درنا کفن هنک شرط هنک گرک ام لسر قصده و ریوبریا خسر بجیبین الحیا وين در کفن یعنی یانجی انسیاتیف جباوای او دبیجو که کس ام درنا کفن جماله انسياتيف هري باش يعني ام دبين دمانودا جبو او عرب دركفن جبو ركفتن بردوام بكي يعني خلكي ما فكر نجي واريخو اف ديسام ام بانغازيه خد كنج ريفبريا عفرني وتيما سروكاتيه برزداريا احمد هلالي جبي شرط مرجن في ركفتني بيك بينن وعربن هاوردل وردر كفن وبهساني خلكي كرد نبس العفنية سري كونيجي يعني أو جبشكي هاتي كوچبر كرن جبشكي كردستانية هم دبين سري كوني بجرس بيو عفرين حميدة فر فالا ببن وخلكي ما إيك فنجر نجي وارخ وديستاجي هم دبيجين خلكي مرة ملا ترس جمع شيء نبن وگر تشتكي هري أساس جمرة جرينجية وأمجي لازم وگر نجي وارخ تجاري أم دفري خو ولاتي خو كسر نيلبن بله ام بحثا وان کوچبرین گو بگریان مالین خو او مالباتین گو تبحثا واکر هجمارا و در دورا 1500 مالباتیه روشاوان لعفرین چاوایه چاوا تفدگرن يعني قد هاي تجوا اگاهيا هي مساله وان جانا وان چاوای بچرنگیه اندري عفرين دار روش يعني عالي اولهي هني كي باشه جبري باشتر بيه بري راستي قرتن هاي بتشتابين ها بك يك حالات شد بن جينا تشينا بنهنا لي باشه بس عالي ابوري معيشي دا زحمتي دورده هي درفتن كار نينن خلك ما زحمتي ورده بينن يعني طيبات ونيجنا هان نفت جارن يعني هنك مال خاجي ورق فنجارندنا او مال دوهان طالان بينه خازنج نوفا آوا بكن
درفت کار نینن يعني خلق عفرين لبندا موسم زيتونانه موسم ماشي حرد سال جاركيه يعني نهاجي هين ام دمها نيسان چارادانه يعني برهم زيتونه جي حتى ام فايده جي بگرن حتى مها دهان و يازدان يعني و حرد سال جي يعني جاركيه يعني هسال جي براني دبين موسم بكي بيتتنا بيجي و ته آلیکاری مروفیشی وقتنا نهندر عفرین دا سازید ما في المروفان آلیکاری بلد کنی غاسه او جی يعني درفت امبر بتشوك النجي جبر في روشة عفرينة آبوري ام دبينه زحمتي تدا هي خلق ماجي جبر و انك مرفارة حلبة وعفرينة يعني دان حلبة دان عفرين لمخابن باجار حلبة شي نتشي دري عفرينة جبور شرات شي كرن خلق جبر بيه درفت انكار نمانه بري براني خلق حلبة جيم زانن موچين خو جريبه بري خو سد گرتن كسي تاخو شيخ مقصود هوجي نما دفردا جي دي ساجي ام دبين روشا خلق ما زحمتيه بله دندري عفرين دا خاص دكن يعني كسد ميل درفا كار دكن سازيد ما في مروفا دابن او اي اليكاريه بن اليكاريه خلق عفرين بكن وك كوميته وان افكرن وكمالاتشي ببن ودري خلق ما كان بجيانا خبر دوام بكي راستي زحمتي دبينن دفي دمون هذا بله ما مست ابراهيم برسا داويشتا بكم چقا مالبات اللي هناك كوجبر معنا عفريني بتايبتي اللي هرم الجزيرة يعني حتى نها در دورا از تخمين دكم دورا 5000 6 يعني ما برا 5000 6000 مالبات این مانه ایونگر نجی وارخه بله تشتكي جماشبير كربات بخاص داوود بيج بريا قوم داوي بكن از دخواست دکم ج خلقی خال مل کلاک هاف بن خلقی می هندری عفرینه خلقی می کوچبر و گرینه خلقی لندری کوچبر هریما جزیره الکوبانه يعني يك دست يك الوست بلا حسكرنا وجوجيه واري ورابي آخو ورابي تجاري فرق جدايتين بكن مابري هف وام دخوازن خلقي مي لدر واشي جاردن جدا خازا ودكم من درين آليكاريه وكش خلقي مرا وج حكمته ودم كيرا جيري وبري عفنش دبيجم يعني أستانجيل بشا خلقي مرا كن خلقي مكانه ببحثاني جيانا خبر دوام بكي و جنواجي اف ولاتي اما حميايه در فتي وين كارد و هندري سازياده جي جما في خلقي ما عفرينه يعني تشي كوچبر بيه تشي الورمانه يعني ام خلقي و هريمنه او هريمجي ام يعني وقت بيجن ما في ما امتدى جيانا خبر دوام بكن بآرامي برومت بله چالکوان ما فی مروان ابراهیم شیخ و گلکی سپاس گوتبو میوانی برنامه ما و تا آگاهی به مره پار بکرن